Okwiha government esharaho Mbarara city okuruga district ya Mbarara mu kwezi kwa mushanju mu mwaka gw'2020 aikaraganisa kwija kufurira office za district ya Mbarara kuzabwizubwera kunga hatahika emyaka 2 government etakabaha sente z'entandikwa okombeka office zo kukorera mensya. Ceyamaani Tabaro yagirangwa habo kuburaho kukorera kaguma mu rurembo rwa Mbarara kicyumbagiza obuheereza abantu abo kuba abantu banje banteyira karu tubakumpuka aba transport kubane nyingi na n'urugendo kubahari nureba binja bari kuza kumpuka nibagezaho kumpukira amasimu batera gaba mingi obundo gitero shangira bize obundo gishanga ninjigambiraho yagemeserezwa kufurira ofisi ye okugiha kamukuzi akagitwara bwizubwero mu ihema so njyantu mwena hatukufurira nija no furuka nija nashtama omuntu nabasa kuteka muri sentenche yabayine orikwenda kwebuza hari Ceyamaani naro obuheereza bwarikwenda kwiha mu office yange abana abutunga ogu nayongera gira ngo government neguma nebagira ngo bategereze konke kibamazira amani no kushanga ngo no mbagite yo mwaka gukwiza tine hikiri turiyategereza kusiye so nucyo twahera ngo nituka twije tukomera aha tukorera umuntu erambi abo kuba tukarweha always gisira rushoma nito twashabiro burungu ntubasa mbene reka tukorera henjwe tutere and I'm ready kuyamba na mukama wanje tukaguma yaba taruho ninja kubantu n'abantaruho naija kubaru konka tukorera hii n'abantu bitu tubise service omugandi ishengero rejumirire kikorwa kitendekero rya KIU Western Campus ekyo kuzubira beja bakaza bakushoma obunaso kore buzo binenda ngo nikishorora abana aba. This is an internal memo written to female nurses and midwives and requiring them to go for pregnancy tests and pay 5,000 shillings to accounts before they sit for the national examinations. Honorable members, you know there is a lot of competition. There is a lot of competition. Somebody can make that allegation just to destroy the name of KIU. Now, before we accept that document, can we ask the Minister of Education to get the document and verify if that document is really from KIU and the Prime Minister is here? It is regrettable in a sense that if our female students are discriminated to that level. Ebugambirwe mu rushitama rw'ishengero rw'izoba rya Nyamwebazyo orubire rwemerwe speaker w'ishengero Aneta Among kandi enshongegerese rw'umunyishengero rumukuru w'ekibina cy'abakazi cya uwopa enda kuteganisa cyakubye kiryecho n'abakozi bona tabakozero wakubira inera tayakoze takagiro mu office takagiro mu mahe takagiro mu polisi takagire mu office yona so kirinko kuwa kugira ngo buri mukazi weno ratwarenda atagira yiyaza yo kuba yakikozire iri kugira ngo umuntu ayinenda atakoleta izamu ekabegwira ahubwo kuturamanya ejo ryiteka yo kugira ngo umuntu ayinenda atakoleta izamu iryo bakaryihaho kuba no mu primary turamango abantu bazire no mubwire bwa covid bakaje ngo basitume bizamu bitu nabwanyuma minister w'ibyo bwegese yagiranywe shongeje bagiganiraho n'abakuru ku rugo mu university kandi bariyo no bagirondero mbazi. So I promise as government we are going to handle. If it is true, yes, it is a very wrong thing. Gashakwa na Good Fatima hamwe na Jimmy Muhumuza.